Ты хозяин? Да, я хозяин. Қырса сөйлеші. Местен сатасың? Сатам? Қаншаға сатасың? 10 000 сом. Не арзан? Базарда сода жоқ. Елдің бары контейнерлерін сатып алып тұр. Кетіп отыр. Мен де кетіп отырмын Wildberriesке. Ол не Wildberries? Как это отыр? Короче, Wildberries деген тема бар екен. Либо ушуле товарларың менен ал жакта 5-6 есе көбүрөөк акча табат экенсиң, ошол жака кетип отурам. Койчай. Ал жакта обучениеси да бар экен. Бизде бар окусак болобу? Сен бар окусаң болот. Окуп бүткөндөн кийин магазин ачып иштеткенди үйрөтөт экен. Курс бесплатный экен вообще. Чоң рахмат, бизге. Да. Албай калдыңарбы? Давай булчагай бастап. Байкек. Сиз кроссовкаңызды унутуп калдыңыз. Ой, чья кроссовка?